mu gihe amasaha abarirwa ku ntoki ngo Papa Francis agere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu ngubu ikibabaje nuko altare yagombaga kwifashishwa na Papa Francis muri Stade de Martyrs yamaze kugwa mbere y'uko umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi agera i Kinshasa kuri uyu wa 31 Mutarama 2023. Ibinyamakuru bitandukanye biragira biti amasaha arabarerwa ku ntoki ngo umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis agirira uruzinduko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se RDC rusanze iki gihugu kiri mu ntambara gihanganyemo n'umutwe wa M23. Papa Francis asanze intimba n'agahinda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubera ubwicanyi, iyicarubozo, gutotezwa, gucunaguzwa n'ibindi bikorwa bishengura ikiremwa muntu bikorerwa abatutsi b'abanyekongo muri icyo gihugu. Hari kandi miliyoni y'abanyekongo bahungiye mu bihugu bya Afurika n'abarenga miliyoni 5 bakuwe mu byabo n'ibibazo by'umutekano muke uterwa n'imitwe yitwaje intwaro irenga 120 iba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nibura miliyoni 60 z'abanyekongo zitungwa n'amadolari ari munsi y'abiri ku munsi. Nibura kandi hagati y'igihumbi 998 n'ibihumbi 2007 abaturage miliyoni 5 n'ibihumbi 400 baguye mu ntambara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho kuva umwaka ushize w'ibihumbi 2022 Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri mu ntambara ikomeye n'imitwe itandukanye, ariko cyane cyane ubu ngubu ni M23. Ibi kandi bishimangira ko uru ruzinduko ruteganyijwe ku itariki 31 Mutarama kugeza ku itariki ya 2 Gashyantare 2023 ruzibanda ku butumwa bw'amahoro, aho kandi ashize imyaka 37 Papa Jean Paul II asuye igihugu cya Kongo. Biragoye ko buri wese yanaga akajisho ku kibuga cy'indege cya Ndolo i Kinshasa, aho Papa Francis azasomera misa ku wa 3 tariki ya 1 Gashyantare 2023. Ari kandi impungenge niba buri wese azabona uyu musaza w'imyaka 86 asoma misa imbona nkubone muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Intumwa ya Papa Francis muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitwa Musenyeri Ettore Balestrero yavuze ko Papa ashaka guhumuriza abanyekongo bamaze imyaka mu bibazo, arashaka kandi komora ibikomere by'ibikorwa by'ihohoterwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu kwezi ko kwakira mu mwaka ushize 2022 hari igitero kishe ababikira n'abandi bantu mu bitaro. Ibi kandi byiyongera ku bwicanyi bwo muri Maniema, Ituri n'ahandi hatandukanye muri icyo gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Balestrero kandi yavuze ko Papa Francis ashaka kwamagana ubu bwicanyi, agasaba Imana gutanga imbabazi kubw'amaraso yamenwe n'ayazamenwa. Arikepiskopi wa Diocese ya Kigali akabitwa Antoine Cardinal Kambanda yigeze kubwira ikinyamakuru igihe ko Papa ari intumwa y'amahoro azajya muri Kongo kwibutsa ko ndetse no kwigisha ivanjiri y'ubuvandimwe n'amahoro, kandi ubutumwa azatanga hari ubutumwa bw'amahoro bwo kubana kivandimwe. Mu magambo ye yaragize ati: nyiri ubutungane Papa yaje gusura nk'umushumba wa Kiliziya, abaje gukomeza abavandimwe mu kwemera. Ikindi aje ari intumwa y'amahoro. Papa aza ari intumwa y'amahoro, kandi intambara n'amakimbirane ari muri aka karere hakenewe n'ijwi rye n'uruzinduko rwe ruza ruhumuriza kandi ruzanye ubutumwa bw'amahoro. Yakomeje avuga ko gusura igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari umugisha no ku Rwanda. Ati: nk'abaturanyi noneho kandi tunahuriye muri aka karere, natwe tuzajyayo kumwakira no kumuramutsa. Ariko se koko ibi bintu nibyo? Reka tubitega amaso ku munsi w'ejo tariki 31. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nicyo gihugu gifite umubare munini w'abakristo gatolika muri Afurika, kuko bibarwa ko abayoboke b'iri dini ari miliyoni 45. Rugiye kuba kandi mu gihe umubano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda ukomeje kuzamba, by'umwihariko imirwano ikomeje guca ibintu mu burasirazuba bw'icyo gihugu hagati y'ingabo za leta n'umutwe wa M23. Musenyeri Balestrero yabwiye Jeune Afrique ko hari impungenge ku mutekano wa Papa Francis ubwo azaba ari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse n'abaturage bazitabira misa azasomera i Kinshasa muri icyo gihugu. Kuri gahunda kandi byari byitezwe ko Papa Francis azagirira uruzinduko i Goma, gusa mu mpera z'umwaka ushize byatangajwe ko iyo gahunda ikuweho, ahanini kubera ibibazo by'umutekano muke birangwa muri icyo gice cy'uburasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese ko iyi altare yamaze kwikubita hasi bizagenda bite? Reka tubitega amaso. Mukomeze gukurikira Isimu TV.